Dobar dan. Danas ću vam pričati o tome zašto je važno da pored pravilne ishrane radimo i na čišćenju našeg organizma. Kako na spoljašnjem, tako i na unutrašnjem čišćenju. Iz tog razloga svojim klijentima, pored planova ishrane, pravim i planove čišćenja organizma prilagođeno njihovom stanju. A sada ću se osvrnuti na unutrašnje čišćenje organizma. Prvo ću reći o tome kako mi hranom utrujemo naš organizam. Odnosno, nekvalitetna hrana, nedovoljno svarena hrana, nepravilno sažvakana hrana ili loše iskombinovana hrana vremenom truli u našim crevima i stvara toksične materije koje, pored kisele sredine koje stvaraju u crevima, stvaraju i sluz oko zidova creva koja sprečava, to jest smanjuje apsorpciju hranjivih sastojaka iz hrane, suplemenata ili nekih biljaka. A vremenom ovakvo stanje koje nastaje na nivou creva nastaje i u cijelom organizmu. Osim toksina koje unosimo putem hrane, mi svakodnevno unosimo i kroz vazduh, vodu, kroz alkoholna pića, cigarete, razna zračenja kojima smo konstantno okruženi, konstantne stresove, strahove. Sve to dovodi do smanjene komunikacije između ćelija. Odnosno, takva sredina dovodi do dehidratacije ćelija, odnosno smanjenog ulaska kvalitetne vode u same ćelije, smanjen je protok kiseonika i ćelije niže vibriraju. A sve to rezultira smanjenom komunikacijom i poremećajima na nivou metabolizama u samim ćelijama, što će da dovede dugoročno do nekih zdravstvenih problema koji su danas sve više prisutni. A to su recimo hronični umori, alergije, ekcemi, poremećaji rada štitne žlijezde, neki drugi hormonski disbalansi, insulinska rezistencija, dijabetes, problemi sa visokim krvnim pritiskom, bolovi u zglobovima, u kostima, sve veća intolerancija na hrane, na neke različite i nove alergene. Tako da cilj čišćenja je u stvari da mi organima koji imaju prirodnu funkciju detoksikacije, a to su creva, jetra, limfa, bubrezi, pluća, vratimo, odnosno oslobodimo ih od svih tih otrova i vratimo im njihovu prirodnu funkciju kako bi nas oni čistili i štitili. Tako da, kogod je zainteresovan za neki od programa čišćenja, može slobodno da mi piše kroz poruku na Instagramu ili putem maila.